Sithanda uthetha. And-ke ndithi angeke iphucuke intetho yakho kungaphucuka ngokumamela kwakho. If ever uyayigeja imisisha pha ekumameleni, I'm telling you the truth, nento zayithetha kusiyo. Umuntu othi into ebhadlele evakalayo uqala wamamelisisa kakuhle. Lana bathi abantu babethela bathi nawe usemithingini. Bomgadi into uzawuphela xa seyithela agqiba nonke. Because lo muntu uyimamele kakuhle yonke lento wabona uba nomani. Ubani uze nelethi, ubani waze nelethi, which is into eshona ngicabalisaba abantu, but uba umuntu ongakwazi to master ukumamela, then even lendlela yakho ontshela ngakhona angeke ukwazi ukuthetha kakuhle. Yabo, so yayikhuthaza kakhulu ke into yoba xa ungumshukwane nyani ke ufike endaweni ungazanga just nje to minister to people, but uze nawe uzoba kunye nabo ekwenzeni uzomamela izwi likaNkulunkulu. Amen. Because sonke siyafunda abantu siyakhula. Uthixo akayekanga uthetha nathi. Labo tantela impostolo lithi tantela impostolo lithi kubo andilikhokelanga ngoba ndikhule ngaphezulu kwendlu yonke. Hayi ya. Ndilikhokelele ngoba mna lesibabalo ndibisiwe nguNkulunkulu. So, isibabalo ndinganaso ndibizwe uNkulunkulu kanti bakhona abantu bakhuleleka. Khona abantu bakhuleleka. Ingakho libabe lithi even noMose waseyixela nendaba wadibana nomuntu owayengekho kwi-rank kaMoses yokukhokela okuJethro. WaJethro njengoba wena nje ukhokela ibandla elikhulu uzofa. Le system of leadership oyi-implementayo ngoba udinga abantu abazokungqonga eminye imisebenzi ungayenzi ngokwakho. Kwathi uJethro engakhokelanga u-Israyeli engumuntu nje ongena esibingeleni wezi. Because yenza ukuthi bakhona uhareke, but it does not mean that you are matured than all of us. Immaturity is something else, but the position is another thing. I-rank, position, le office, uthi lo angibheke kuyo yona ngiyadeserve uba kuyo. Because ngizalelwe. It's a purpose of God about my life. Angekho umuntu onoshintsha kulonto. Kodwa angangena umuntu ebandleni engomfundisi, engomvangeli, engompostole, engomprofita, but umuntu ozovela abona ba lo mfana ngeba yena but you will not make it. She will not make it. Ngoba umuntu onolwazi, nona-experience, nochila kalelwe ngaphezulu kunami, kodwa akabekwanga phaa kule ndawo ndikuyo uThixo. So uoccupya i-office nokhanda does not mean that we are matured than abanye abantu abalapha. Bakhona abantu abamatured than us, but unfortunately calling yabo does not say they must come here and tell us. Thina sine privilege ne-calling nama-gifts ukuthi singathetha phezu kwenhloko zabantu, kodwa abanye bamameleyo they are matured than us. Lani kufuneka bangumuntu osisebenzi ube umuntu okwazi ukuhlonipha. Ukwena uzoncedakala. Uzoncedakala. Lingapheli ibandla une-wise man around you, but ungakwazi ukumamela. So abantu bayakwazi ukukhula emozweni, bakhula abantu mnandi ke ndakhonza utata wami. Utata wami namkhokela, utata wami biological father. Ndikhulele emozweni ke, ndikhulele emozweni utata wami was the elder AFL. Ke ndakhonza la utata, benza ndithethe into endaweni ibasebesathi. Afike ambize ngeylando zakhe, akanafundisa athi andi. Awukayazi nzawo. Azange wabuye ukubhonza wena awuzawaxoxa. Le into nalena le. Awukwazi ukuthetha endaweni emozweni wakhona khona. Bekuqale kuwo qala. Uzanga
If you do not want to listen here, there is the door. Hey, 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 hey. Amen. So, kumnandi ke ngoba neka sibe ngabantu aba able to learn and to listen. Amen. Namhlanje ke ngibizwe kule ndawo ngithuso lamazwi lokuvuya ngoba apha angilondwendwe. Angilondwendwe. Amen. Angilondwendwe apha kule nkonzo. Ndimzimba wami ndifike nangoku ndangena emoyeni ndaziva sekhaya. Amen. Ndifuna nje sibuke amavesi. Sabuka amavesi amathathu. Then after that sichile only 2 verses. Because if not uba straight to the point, I just need to be specific. Thixo ngiyamthanda ukuthi angisize. Amen. Itheme lapha ekhaya ithi offering your body as a living